урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздө мына ушундай кооз кылып травертин жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Анықтан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, Байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 16 апрель 2023 жыл. Биз Өзгөн мал базарына кеттик кондар. Буюрса Өзгөн мал базарынан саан уйларды, ургач торпокторду, кунажындарды тартып көрсөтөбүз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу назар салдыңыздар. Андан кийин колдоо иретинде ар бир көрүп жаткан агалар сөзсүз бирден лайктан басып коюңуздар туугандар. Байтууну колдоо иретинде. Буюрса 200 миңге подписчикке аз калды. Андыктан каналга катталып, лайктан басып турабыз туугандар. Кача? 98 миң сомго сааны. 98 миң сомго алыптыр. Торпогумда. Торпог ургач эркекпи? Эркек торпогу менен. Мына кача болду ака? 88 өзү. Мына торпогу менен 88 болду дейт. Мына ой. Торпогу менен. Ургач ака? Өзүн эле. Кача? Канча tutасың? 5 миң. 35 миң. Канча сурады? 30 миңге. 30 миңге сурап атат. 30 миңге сурап атат. Ургач торпоктор канчадан болот? 35 миң сомдон кемим бар. 30дан сурап атат. 35тен кем бар. 30дан сурап атат дейт мыналарды. Төртөөнү. Жакшы. Ургачу? Бирөөнүкүбү? Канча деди? 25 миң дептир. Акырын арыла берели. Ургачлардан сурайлы. 22.500 берилиптир. 22.500гө бербейт аткен. Баа болуптур. Кайсы? Торпо канчадан болот? Көрчү. Торпо канча? Өзүң эле. 28 ургачы. Ургачы 28 кеми бар. Канчадан болот? 30дан кеми бар. 30дан кеми бар. Ургачылар, а? Канчадан сурады? Сурайлык азыр алды. Азыр эле келди. Байтова. Канча бердиң? Бир бердим. Канча бердиң? 21 бердим. 21 бердиң ага. 3 бердилер. Мына чоңу канча экен? 38. 38 кеми бар дейт чоңуну. Чоң экен жаныбар. Эти да бар экен, анча-мынча туруп турганда. 38 кеми бар дейт. Торпо канча экен экен? 25тен. 25тен дейт. Торпоктор канчадан болот ака? 40 миңден. 40 миңден. Китчине коюп. Ургачылар 40 миңден китчине коюп берем дейт. Арала өрелі, ақыры сұрай өрелі. Торпоктор қаншадан болды ака? 30 кем бар. 30дан кемі бар. Ургачылар төртөтең. Ургач торпоктор 30дан кемі бар дейді. Мына торпок қанша екен аға? Чоңы? Жоқ, алдық бұны 36 алдыңыздар. 36-ға алдық дейді мына ургач торпок. Мына ұлы 87 миң сомго сатып алынды дейді. Мынау бағылған үйді бағыл отаткен. Сода отаткен. 95 миң сом беріп отаткен азыр алармандар. 95 беріптір, берілбей айтады, сода отат. 95 беріп қойды, семіз екен. Жемделген. Қанша деңіз ака? 120. 120 миң сом. Қанша туғаны өзіңіз, жашы? Бірді туғаны. Бағылған. Өте бағылған. Өте дәділ бағылған екен, бірақ сенде үстін қараңыздар. Tegiz bol baktır. 120 kemi var değil. Kaç euro? Kaç euro? Yok özür. 110. 110 diyor. Ya 110 çok daha şoya kaldı. Bir euro da geldi. Ayıp bir 110 da çık. Akıl. Ne aldıktan
Boz ulaşımlardan, uylardan görelim qanday oladı. Mına uy qancha oladı? 75 boz bu. Boz uy ekan. 75 ming so'm kemi bor deydi mına boz uy. Kısır bu. Qancha tutasiz? 85. 85 ming so'm kemi bor. Mına kısır uy. Aytuva. Sıralçav. Emile geldim deydi. Akırı Nuşettin daha görelçi qanday oladı. Boz var. Qancha tutasiz? 70 kemi var. 70 kemi var deydi. Boz uy ekan. Bunalda boz bu. Qancha ekan? 80 ming. Qancha torpoq içindeki? 5-inchisi bo'ladi. 80 ming kemi var deydi. Bunda boz uy ta? Qancha tutasiz? 70. Qancha torpoq bo'ladi tursa? Birinchi va жаңа ochma ekanda. Bundan sonra. Birinchi tur, bundan sonra ekan. Baytıva. Qancha olsa Suraylikda kechki. Sıraylık. Bağış seçildik. Bağısını qancha deyishdan bilmaydim. Diqanchilik o'xshaydi. Algan ko'p bo'ldi. Sandıqdan ötürəli. Şunda olacaq. Gezek san oylara gelip kaldı. Çekte öyle. Torpa uğraç çekin. Urgaççı. Akça sanca. 2 olası. 110 otam. 110 ming so'm. Ikinci torpa olgan. Ha. 7 litre. 7 litre sütüne bu yüzden çok değil. Sağır geçip birge. 2 olası. Ikinci torpa olgan. Bu yaxşı ekan. Torpa urgaçına. Turuşun öldü. Akı böyle. Sağ qancha oladi? 80. Torpa urgaç erkek. Urgaççı. Buna oy. Qancha torpa? 4-cü torpa. 80 ming so'm kemi var. Sütü-chi? Qancha süt var? Toshdan bilmayman. Buna sani 100 ming so'm kemi bor deyotgan. Torpa urgaç o'xshaydi ha? Urgaççı. Qancha torpa? 4-cü torpağa 100 ming so'm kemi var edi. Sütü 10 litre sütü var edi Sarıgeç. 50 darda geldi. 10 litre sütü var edi Sarıgeç'e. Bu yaxşı ekan bro. Sağ qancha oldu aka? 110 ming so'm. Torpa urgaç erkekmi? İkincisi. Urgaç erkekmi? Erkek torpa. Erkek torpa bilen 110 ming so'm kemi var edi. Uy, mesi yaxşı ekan. Semizdağı. Sütü qanday aka? 8-9 Sarıgeç birge. Berip atat deyip buyursa. Ha sanoy 88.500'e satып alınıptır. Toplağı erkek gün urgaç gün aytmadı. 88.500'e alındı. Az sadele bir 6-7 litreye жақсы süt çıktı. Ha sanoy 87 ming so'mga alınıptır. Torpağı erkek ekan. 105 doğdu sanoyda. 91 deyip 91 ming berip atat deydi bazar, berbedim deydi. Torpağı erkek ekan ha? Erkek torpağı bilen. Qancha torpağı bu? 1,5 aylık. Yo'q. Qanchasi torpağı bo'lib qoldi? 5-chi torpağı. Sütü qancha bor? Sütü bir geç günlerde menen 10 litre hazır. Sarıgeç 10 litrege bor deydi. Emikten. Ko'p bor hem go'yatdi da. Hozir men turuşu uyumuş 5-chi torpağı ekan. Yaxshi. Sodangiz bersin. Sağ qancha oldu aka? 100 kemi var. Torpağı qancha erkek? Erkek. Qancha torpağı? 3-cü torpağı ekan. Sütü aka? 7-8 litre sütü var deydi. O'zi ko'rinsa. Shina vaqt ko'radi. Yaxshi. Bunday gösterelim. Bu qancha aka? 90 ming. Torpağı qancha erkek? Erkek. Qancha torpağı? 3-cü torpağı ekan. Sütü aka? 8-9 litre var deydi. Mına shunday to'g'onlar, bugun biz O'zgan mal bozoridan
sağın oylарды, қонақжындарды тартып көрсеткен әрекет қылдық. Сұныш пікірлер болса, комментарий алтыңыздар, каналға қаттау етіңіздер. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.